mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Yesu Kristo uko yari arejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Amen. Amen. Haleluya. Bene data, arico nkunze kubabwira. Dusomye ijambo ry'Imana hano mu Baheburayo. Yatubwiye ngo mwibuke ababayoboraga kera. Mwibuke ba Revera Mutanga babayoboye. Mwibuke ba Revera Bitebetebe babayoboye. Mwibuke ba Revera Seretana Gaparasi babayoboye. Mwibuke ba Seretana Musingo n'abandi ibyo babayoboje. Abashumba banyumva bari hano n'abandi batarahangaha. Hari ibyo Imana yavuze muri kiriya gihugu cy'Umurenge. Bene data, inza nibuka 96 twari Kabera. Intambara igiye kuba 96. Mariya maraduhamagara turi Kabera. Abashumba benshi barutabura baragiye bari Kabera. Tumaze gushika Ikabera, Mariyamu yari kwagenda hamagara iparuwase. Amaze kuduhamagara mu iparuwase yacu yabivumu. Uwo mwanya tubwira ijambo. Aratubwira ngo mbonye kuko intambara ibaye kandi ibaye mu bihugu byose. Mu gihugu cyacu cya Kongo ahantu hose intambara habaye. Ariko hari ico mbabwira. Uwo munsi nenicanye na Pasiteri Muhanda na Pasiteri Munyamahoro. Mariya maratubwira ngo uyu munsi mu bantu bagiye guhamagagwa, Pasiteri Muhanda, Pasiteri Munyamahoro mugiye guhamagagwa. Kandi ubwo hari mu kwezi kwa kabiri barangije Imana mu kwezi kw'icenda ku itariki 19. Aravuga ngo umva ico mbabwiye. Mugiye guhamagagwa kandi mugiye kugenda kandi musagana muri benshi abantu babibogobogo. Ariko hari ijambo nshaka kubabwira mwebwe abashumba banyumva. Aravuga ngo we Muramzo twara abagabo 3. Aravuga ngo we Imana ntiguhamagara. Fite umunsi wawe. Ariko wewe runo rugenzi tuzapfa hamwe n'abanyabibogobogo. Ndangije namubashije ijambo. Ndavuga ntese kuvuze ngo abacu bose bazarangiza ariko njewe nkaba nkiriho. None si kanisa riri imbere. Ikanisa ryejo hazaza rizaba rimeze gute? Arambwira ngo muzava mu gihugu mugana mu mahanga. Ngari kumva nkubwira ikintu kizaba abashumba. Nakunze kubwira abashumba n'abanyumva. Arambwira uwo munsi Mariya marambwira ngo umva nkubwira ikintu kigiye kuzaba imbere. Ibihugu muzatatanira ngo muzagendamo. Ijambo rya mbere, abashumba abapastori bazagwanya amajambo y'abashumba bigishiye kuri iriya misozi. Ico abapasiteri benshi aravuga ngo ni kimenyimenyi. Abantu bazakunda ubupastori ariko bazoba bafinanswe n'imiryango yabo, ariko Imana ntizoba yabafinanse. Bazoba barahamagawe na famiye zabo ariko Imana ntizabiri kumwe nabo. Impamvu abapasiteri bose bazoba bari kwico gihe benshi 170 izoba yarahamagawe n'Imana ariko 30 izoba yarahamagawe na famiye. Mu bapasiteri 100 abapasiteri 70 n'abapasiteri bazoba bari mu bihugu bitandukanye kwisi bazoba barahamagawe n'Imana kuyikorera kuyivugira. Abapastori 30 nabazoba barahamagawe na bene wabo. Kandi kimenyimenyi cy'abapasiteri bahamagawe na bene wabo bazashingira indowa kabiri. Umukobwa pasiteri azahaguruka amushingira nibuca nibagira umwaka cyangwa nibagira imyaka 3 batandukane. Nibamara gutandukana wa mupastori washingiye abakobwa n'abahungu uwo munsi ngo azohaguruka kandi asubire kandi amushingire. Mwabavyeyi mwe mbwira niba ufite umwana w'umukobwa uyu munsi agashingirwa cyangwa umwana w'umukobwa kuba yarabombotse ariko uyu munsi akagaruka iwawe
mu rugo rwawe bwaca mugasa mukicara n'umugabo wawe mukamukosha mukavuga ngo reka mukoshe yananiranywe n'uwa mugabo wa mbere, mufite ikibazo ku Mana. Abantu muri iki gihe kibari kubakurikira indowa, mutinye indowa. Abanyumva abashumba mutinye indowa. Indowa ni ikintu gikomeye, ariko abashumba benshi ubu ngubu ntibashari n'indowa. Mwahamagawe n'imiryango, mwibuka ijambo abapasiteri bakabagabika babigishije, mwibuka ijambo babitabetebe mwafashe, mwigisha ijambo mwigiye umurenge. Abashumba bari uyu munsi bari kubasengera. Bene data, hari urubanza ruhari. Aratubwira ngo ikindi cya kabiri ngo ico gihe ngo abapasiteri benshi ico gihe bazaza bakora ivyo bintu by'indowa, kandi ngo abapasiteri ngo ntimuzihangana. Abapasiteri abakristo bazobabwira nabi ngo ntibazihangana, ariko umushumba Paulo yandikiye Timoteyo aravuga ngo umushumba nyakuri ngo nuwemera kurengana. Nimurengane mwabashumba mwe kugira ngo muragire uno mukumbi mwahawe. Ubu nta mushumba ugishaka kurengana, nta mushumba ugishaka kurengana, ariko Paulo yandikiye Timoteyo nimwemere kurengana, mwiyemeze izo mutakoze kugira ngo mugarure umurimo w'Imana, mugarure intama mwahamagawe. Ikindi mvugira ngiye kurangiza. Ishogiye kandi umukecuru Mariya maratubwira ngo abavyeyi benshi bazatukwa. Reka mbaza abashumba, nukuvanga abakozi batuyoboye mbere ntibatuyoboye. Abavyeyi benshi biswa baruzi, kibakigira gaciro mu makanisa, kandi ababivuga ni bande? Ni abayumbe. Abayumbe harimo ibice bibiri, harimo abayumbe bahamagawe n'Imana ko barahanura ivy'Imana ishaka, hariho n'abandi bayumbe bariko batukisha abantu. Ni mwigarure nk'abashumba bahamagawe bahawe kuyobora umukumbi. Impamvu Mariya mirabitubwira avuga ngo ico gihe ngo abavyeyi benshi bazatukwa ngo bitwa barozi, abagabo benshi bazatukwa bitwa barozi. Abashumba bayoboye amatorero, kuko imutohagarara ku matorero yayo uyu munsi, abakozi b'Imana, hari abavyeyi benshi batakiriko bashakirwa abakobwa ngo uyu mugore ngo ni umurozi ruhebwa, kandi byavuzwe n'abayumbe. Abayumbe mu nyumva. Bene data, uyu ni umurimo w'Imana. Abashumba ari muhaguruke mumenye icyo mwahamagariwe, muhaguruke. Abayumbe navuze ngo nabo 170 ko barahanura ivy'Imana ishaka. Mu nyumva abayumbe ko barahanura ivy'Imana ishaka. Abandi 30 nukuvuga usango nukuvuga nyanaka n'umurozi. Ibitekerezo byiwe ibyavuga ibyatekereza kuko bakoroganye batumvishije akabosonga mutukisha. Ariko bashumba ndabahamagaye nimusubire mu ndowa. Ndarangije babwira ngo nimusubira mu ndowa, nimusubira mu ikanisa. Aba bakozi babayobore, muzirikane ibyo babayoboye. Twasenye ijambo ry'Imana ngo mwibuke ababayoboraga kera, kandi muzirikane ingeso zabo. Imana ibaheze imigisha. Amen.